Welcome to the leading site news. Borlang phera hitialong aron repen horki jorpon excise department lapen hamphanga song atun pen adimaklong an kahumridam. Borlang pher police station ke parlo Borlang phera hitialong Indra Thapa lapen Umesh Das akuladalong aron repen horki erki jorpon pabirtalong si hamphanga song atun pen adiman palidam si berta kilong ateng pen akuladalong amarsi aron repen horki jor thekdamlong lo. Bonta kular hempu atum kaning jepon ke Borlang pher bazar committee lapen excise atum ta nang chirap dun do posi than pon lo. Lasolam thepna jok excise atum ta dimalong pale dun lo. Monra excise atum ke li dunan ki ahor mu avidara jok kular hempu atum aphan ther tekang lo. Excise atum kaning jepon ateng puloti kular hempu atum ke nitum amen pen ke en pon ke kachipa jok ji aphan chot. Kachipa jok ji aphan ke majok amen ta en po. Lapen Borlang pher bazar committee atum pen kanje pon ke nonamat Borlang pher bazar committee ke pasang joilang mate deserve that setame nitum bazar committee arona tengke aron repen kulat ke do to phan ke arona teng pen kang sai ponji aphan hukum nang pilo posi lam thei chipaklang pon Dipu Penerson tarang report the leading site news কি বিক্রি করে ইয়ার সব বিক্রি করে আর বিক্রি হ্যাঁ এগুলো বলা সব বিক্রি করে যাবে আচ্ছা যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ আপোনাৰ দোকানত মদ পাইছিলে ৰঙা বগা চব আছে এইটো বিষয়ে কি ক'ব মদ বিক্ৰী কৰা বিষয়টো কি ক'ব লাইচেঞ্চ আছে আপোনাৰ লাইসেন্স নাই এনে বিক্রি করে আছে আমি খোঁজ কৰিব নোৱাৰো কি কৰিম মানুহ বহুত না যেনে তেনে খাই আছো এইটো বিক্রি কৰি লাইসেন্সটো কিহৰ কাৰণে লাইসেন্স হয় এইটোতো লাইসেন্স লাগে জানো লাইসেন্স নাই এই অলপ চলপ আমি বিক্রি কৰি এইটো কেই বছৰ হৈছে মদ বিক্ৰী কৰাটো 2 বছৰমান হ'ব 2 বছৰ 2 বছৰ বজাৰ কমিটি প্ৰেসিডেন্ট আছে নে নাই আছে কি নাম আছে না লংকি কি টাইটেল চিন্থম লংকি তিনিশ এতিয়া আহি আছে কৈছে আমাৰ ফালে কি জানে নে নাজানে আপোনাৰ দোকানত এনেকা মদ আছে বুলি জানে জানে কি ক'লে সি আহি আছে কৈছে এতিয়া হা এতিয়া ফোন মাৰিছে তো কৈছে আমি আহি আছো এতিয়া নহয় আপুনি মদ বিক্ৰী কৰাটো এইটো কি কয় কি কোৱা নাই নেকি আপোনাৰ কাৰণে মদটো বিক্ৰী কৰিব নালাগে বুলি কোৱা নাই নেকি না একো কোৱা নাই মাহত আপোনালোকে দি আছে নে অলপ চলপ লয় এইবিলাকে মদ কিমান দিয়ে আপুনি 300 টকা কিমান 300 300 লংকি চেন্ধং কাৰণে দি আছে ন আৰু ক'ত পৰা আনিছে মদবিলাক আপুনি লামিনৰ পৰা কেতিয়াবা ডিপুত তুলি এক কাৰ্টন অটোৱালাবিলাক আনে যেটো আপুনি নাম লৈছে লংকি চিংথং এইটো কোন হয় বাজাৰ ছেক্ৰেটাৰী বাজাৰত ছেক্ৰেটাৰী সেক্ৰেটাৰী নে প্ৰেসিডেন্ট ছেক্ৰেটাৰী সেক্ৰেটাৰী এটা বস্তু আছে নে নাই এতিয়া নাই কালিতো যেটো আছিল চব চাপমাবিলাকত বিয়া আছে ঘৰত কি দোকানৰ পৰা এইটো লাইচেঞ্চ পাইছে আপুনি কোনো কাৰণ নহয় এইটো এনে ৰাখিছোঁ আপোনাৰ দোকানৰ বহুত লাইচেঞ্চ আছে নাই লাইচেঞ্চ আছে আপোনাৰ নামটো কি হয় ইয়াৰ পৰা উমেশ কি বোলে উমেশ কি লিখে দাস দাস উমেশ দাস Nili tum dak Borlang pher hithiom nang kahumri nang ka wathi bangla lo di tum birta ke long pen di tum ka julong pen dak Borlang pher hithiom nang kahumri bangke dak inut Umesh Das pomunit langli laisana be pin pen hor ker kijor wa birta long pen ajok sini tum wang lo jelangli tum dak laisana be pin pen hor kijor po bangke lage chok chip pegan lo athi dak lu chali somar dum han tame isi akasik sak nang duji hem ben ke lang tum ape putamang ke pene buhi dorde dotpen dorde mane school afi ki pije phan lason ki pidum la duji tame la bangso ala so atanga ke pi por bangke ladak la hor chunam det la poson ta biota ke long dun ni tomar dun long asi la bangke chok chipik lo posi tu chali lage illegal chadilo posi lage karbin orat fundame nili tum SYC nili hoy nili general secretary pen karbin orat phanchuni digang tum manalo lapen excise department am dame alang tum dame adai chenang ji alang tum chelang don det ko pipor lo athe dak lu chali somodum dame penang na kilos thetan dolo
Kicari ponang yateng na melang tum cari pon theke delo labang so hor illegal pen kijor pena joksi la tum hindo lab lo posi labang so abang ke ini tum machi dona thekte labang dak bozar committee alang tum dame kelang don nangje tum lo dame lang tum lang na det ang tum chini lo dame ame yang son cheplang det posi labang chok piang lo posi ni tum sodak pen lang ni tum dame ni tum action mang enang ko posi ni tum SYC hin pen general secretary ni Johnson Dorang hin pen alang tum dame tuning ripon lo उमेश दास और किजो के दाग बाजार कमिटी तुमसी इन बहनी तुम कचरा बंदो लसीला सब थाना तुम सिलको labang so phuthak bajar committee tumke bajar ke permission ji ke pahino dang ji talang li tumke kelang nang ji ve ka tumlo jong si alang li tum yong si labang so kula dalong aron reben hor kijor puchini lor ben salang li tum pine tangka sikai sihini ka chuen ben salang li tum la pu pasuli woi pu bangke la bangke ke chok se thek tiglo pusi ni li tum SYC hoi ben bang jong lo la si labang so phuthak bangke non prabjin pen excise department num sidame prabjin pen ladak lom bangke ni li tum bangka tumi da mekhini ben thaklong lo la salang li tum prabjin ben la hai kulat long bang chiwang si alang li tum han action enang ji la pen taxation department tum sidame la non la hor ki jor dukan an bang ke alang li tum aron riban si ki jor lo pasi alang li tum phan bang prabjin pen la license ki duan bang ke ing thanai pasi ni li tum SYC hoi pen chuning ripon lo सर नालिक तुम एक्सर्स डिपार्टमेंट में ना बोरांग फेरलोंग और अरुण रिपेन की जोर को लसीला सब थाना कोमरी प पिलरात बन पचिनी के lagi ke chokchil lah illegal ke illegal lah अंते ला नालिक तुम कॉपी अंडेंग लो देंग पजिनम मंगे non ke long letter lo pot just warning si putikang chol lah hai Tumi bangke nani tum department of amen ken ponsok nani tum lagi ke enthap lo bang lason ke dolo sop ta je than pu ji pu manne manna ke mele amen tha ende ji manne ke ndi सनारो lain lah la si next time ke long lo bolo te la tumbang ke cici ni pon ke Ingdengner Cap Hill Students Welfare Organization Tihek pen SSWO amhang ke thekarni aliralon pen katalon pon Karbiang longalong hamphanga song pregjam hamphanga son thak si Hills Students Welfare Organization Tihek pen SSWO asong atumta pining 2026 aningkan aru ni phaing ko truck arni anke Ingdengner Cap ke chok amhang ke thekarni apar habjan tisorong along aliralon pen katalon pon Bangsa me kachari pon SSWO me phuron ji rong chihon pensi me chi phem phu pon si me ki phalam the diben pro pensi than pon Halapu inglener kep ki chok SSWO asong amhang ki thekarni katalon pon me long apar habjana rong ara ratun aphan thengpia tim kiron sitame pidopon SSWO me phuron ji rong chihon pen pherangke thengnu kaning ji pon ki nilitum bangsa song akemang mate Athipi en pon ke desemet la ke det long ri klar chenang ji la so jok sin ni tum bang so song am hang ka thai pon la pen det long ri akisung along kai kita arjap thip ji an parta ni tum karbiang long ri long para long kai kita lir seng nang ji po ke mang pen rong arara tum phan pini ni tum theng pia klem sitame keron pedo pon lanchat kalisi theng pia klem along ke ke som ji phan ku sitame ron pon halapu pherang ke tum garjo hot rong chehon asang ho pen nang ke thak dun ke Karbiang longalong kaki da kemisen a Vermont donang ji pusi ingnam rai komasai khiatum thengpi thengprang sedame ke rai tom pedopon lo bonta kang huatum kilit pik a joksi thengpi thengprang abang ke nangjum bom ason si thaikdun long lo lasi badu abang phure thengpi kang hu thaikdun long lok bulote arona teng pen kang sai ponjia phan nini toma song a hin penta chisik ding lo puta ingje pon Bangso Hill Students Welfare Organization na mahang ki thekarni katalon pon amayalong ki ongdung SSW asong along ki claim ki dam la pen ki ongdung rongara ratum pen chitong dun si mesen pen katalon pon amay pichon pon Okay, first of all, I would like to thank the media house for coming here. So we are celebrating the 8th Foundation Day of Hills Student Welfare Organization today. Not only celebrating the Foundation Day, but besides that, we have been organized the educational awareness program at Habjan Tiso Village. So
And also, apart from that, we have been distributing the plantations and some agricultural tools to all the villagers, those who have been resided here. And more than 300 people have been gathered here and discussing the various problems of the educational system in our district. So, to overcome about all the obstacles of the education system, so we have been discussing here. And yes, in the coming days, we will work with a betterment for the society. Thank you. Nang litum SSWO song kini engineer ke mana mahal cepat mah. Sila bahasa song ke mahal ke pia ke memang sih perhatian. Tapi ni media habutung nang litum along anang ke umri lake litum ningarong lo ati ke rat ahong jai nang litum nang pon pipo lapen nang paklang pipo pusin litum ning kitelo litum Hill Student Welfare Organization pini ingdengner cap an nang choksi pini foundation de arni ke talon pon laken itum okor nitum labangso foundation de chat lapokali awareness ta ke pipon rong arusin itum wan lo pen labangso arong long nilitum ison sonia hormu rong rada tum han ki pigi pajir pondot thengpia claim la pen aparta la so thengpia claim ki eje phan kusum ku asuso amukhata ne tum pipon lo la pen aparta pinangana rada tum program ni tum lona chitong dun organization president atum an jomisen alam than tikang lo osomar tum koson ke charli koson ke thek nai ma polam ta pini ladak ni tum awareness pi ponong lo lailo ni tum akemang ke ni tum ladak athipi akenang sot ni tum akijong pon ke khai long ri ni tum thang venang ki pusin ni tum asong pen akemang pondo lasin nilitum labangso asong ke ingtang kring bansi nilitum dead longri kai kita klar etnangi pu netum kachisong ponji apane tum chisik ding lo Bagaimana sih lo? Ini tuh kalau henti aklim kilo kami dapat. Samela tiong tu henti kira ikan lisi hampang asal tu samela henti kan hum kecil tu kan hum samela ke klaim tu. Kasi kalau tu mampanan tu mahin kan. labang so lam bangke hok lo nitum ta arjulong lo lasini tum asong ahin pen chot kali akapre asong tum sitame nitum social organization ahin pen ke thengpi gang hu po bangke nitum ke ning dog de lo labang gal bang so long ri jongsi thengpi prang jongsi avedet polonang te monit jontu jonowata kire engge fan awar saya videji lasi nele tum mathapon lo nele tum thengpi aklim endam si nele tum arong kiron arong kipidam lake thengpi kepang ho kalisi kepa khai singanang ji posine tum along tinta awareness bipon bom lo Karbi tung autonomous state longji dok lo aruni phain ko rapho lakhain ko rasi borjan constituency angkang HDP jersong club along indeng plike price Kascom foundation de katalon ponajai mek ateng pen ada por phai kep malom pen Kascom alama ingthor pon lapen kalitang atma phanta chikimo pon adun thojai mek radame pkp do along Kascom me phua jitimung pen me chari pon lapen kachirabdun Kascom chunbang sing timung pen me along achitong dun alhisar puaman man pen Karbing long autonomous council food and civil supply board chairman Philip Teron Borjan VDC Kaman Tiso KLA Abaring Pongchun Bang Liladhar Teron KSA HDP Head Ban Chun Bang Chinthor Hanse HDP Rasa Klem Bang Chono Singh Teron Karsa Risor Adorbar Karbi Adorbar Kuya KSA Lepen Hemprekas Farman Klemra Perfect Jam Hampanga Songatum Chitong Dun Karbi Atum autonomous state longji dog lo Ningkan ke thomang bong hemprek ke hang autonomous state ke polongji aphan ke non BJP asorkar ke do bom bang truck MLA Inut MP CEM bang hini desemet CEM Dr. Tiruram Monghang lapen MP Amar Singh Tiso lastong dhorom chipupe pin pen kado kave chirap dun nangpo hemprek ke polongji aphan lapen jong si ningkan ke thomang bong latum harat akar ia kemang pachun pi thek thedat lipute kedam tang political party PSDC CPIM lapen Congress atumason BJP atumta akisung dokok tahai puta Kascom ame puaji timong pen ning Japon
Indian Nikan Pike Praisi Autonomous State Kehang Army Nani Lok Nikan Pike Ketangano Nikan Pike Praisi Kenkam Tijon Labani Lukum Taskom Karbiano Autonomous State Demand Principle 1986 and Nikan 25 May Kalau testing dan mana nuang bomang bomang mana nang kalau suni kunci tu prinsipal rada pan kecicak Autonomous State long ni pek ni tom political party pincong je ni tom consensus party tapi itu alitar atau election tu tepu kalau suatu rada tengok lalu situ lancak kalau salam cakap tengok ni tom claim bom lah lapen bom lo milsen lo lapen non kutai karbiara cita ni tom lo nang cini tu lo Asinana Chitudun si Karbirat and Churukar. La Penani Clement Dang non apang la Peno, non ilitum Karbiatum, Autonomous State Long of Doclo, Holoso Kelong along ilitum Katovic Chilangra Pedang, ilitum allow Dormo Chipone, Party Chipone, Heprekangatum, Anabangitum Chirapapo. Holoso Chirap and Loge Pini, ilitum along, Bang Truck, Emele Vanello, Karbiano, the Mahasopen. MP nudolo bahania CM dolo nase alang tuman tuning rinang po je non kan ke thoma bo aso autonomous state bang palong na po na long lo pulote alang le tum BJP a party sta dakar biang long bang ke mo pita no nang dupo jong se alang le tum ni kan thom claimone tet pulu tangte na ke alang tum da political party chora pot non CAP ni SCC CPI man Congress tum sana kisung dhokok na hai ni Lapen rada tum kancil binong lopot alang lituma hot non doktor tuliram rongha Omar Singh Kisu alang litum ki dua kule la so Autonomous State palong nang pusi ni tumahin bagi mathadam alang litumalong ni tumai laisan kansasi kom KSA Karbi Dorbar so Dorbar Karsa Kuja Diwa Dorbar DFU jadi ke naisa Hasan lang tum kalang litum ATM square alang litum long full cooperation untuk besi dinamik sepakat.